Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, həmmələr məlum bolğandak illərdən buyan davam qılıb atqan proqramımızda hər xil sahələdəki şəxslərimizin təklif qılıb, xilma-xil mavzularda söhbət qılıb kilib atımız. Bugün məşinin cümləsinin tünügün elanımızda bəgəndək mühim bir tema əlbəttə. Şu Xitayninki Türkistan Cumhuriyetləri bulub bizge Şərq Türkistanğa qoşunu bolğan bu qeyrindaş dövlətlərdəki təsiri və asaslı qılıb bugün toxtuldığımız Xitayның Qazaxistandakı təsiri gücü haqqında toxtuldığımızı elan bəgəndik. Əlbəttə biz ilgiri bu san 2-ci san desək buldum. 11 Avqustda biz hörmətlik bugünkü əziz mehmenim Erbol Efendimizden. Aldı öyle ben mehmenini bir karşı edip onun kendinden devam kılay. Programımızın bugünkü mehmeni Qazaxistanda nəhayət küçlük hizmet kılıp vətənimizdeki Xitay təcavüzçülərinin ki bu irqi qırğınçılıq cinayetinden keçip çıkan veya ki Qazaxistanda bulup uruq tuqqalları Xitayның çangıldı bu yerdə zulüm çekken xalqımız üçün ciddi hizmet qılğan At Yurt Cemiyetinin qurğucusu Erbol Dövlətbek əfəndimini təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxırıb proqramımızға Germaniyadan qatnışıb bəgəlik üçün köpdən-köp rəhmət etimiz aldı bilən. Sizlərə rəhmət. Rəhmət, Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Nəq Meydandan tarqıtılıb atıdı. Ekran aldı çıxıb durub atqan nömrümüz şunaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif olsa, belişinlərdən, suallarınlar olsa, soruşunlardan ümid qılımız. Şunaqla köplügən qeyrindaşlarımızdan paydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşuna, həm unutulmağa istər. Yuqur deginimdək biz 11 Avqust qılğanda şu Xitayның Qazaxistanda yamırab atqan cinayətləri əlbəttə həmmizə məlum bulub lager siyasəti başlanğan deyin vətənimizdə qançılıq faciələrini başdan keçirgənlikimiz, keyin Xitay virusu məzgildə bunu əlbəttə şu vaxtın tatib bütün dünyadakı xalqımız iliklərimizə şəhəmdi, his qıldıq. Şundaqla faqatlam Uyğurlar əlbəttə köp sallıq bolğan bolsunmu, bu yerdə yaşayıb atqan məyli Qazaq qeyrindaşlarımız bolsun, Qırğız qeyrindaşlarımız bolsun. Bu tupraqның üstüdəki həmməmiz xilma-xil Xitayninki bastırışığa, besləməğa uçuruduq. Biz ötken sanımızda biz bu At Yurt Cemiyetininki elib bağan xizmətləri, Qazaxistan dairlərindəki Xitayның o yerdəki gücü səbəblik bulağa qandaq təsir göstərkənligi, qandaq besim işlətkənligi degəndək məzmunlarını bir qısım sanımızda toxtulub ötkəndik. Bugün şunun davamı sübtüdə Xitayninki Qazaxistandakı təsir gücü haqqında bununla mərkəzləşkən əsasda söhbətləşimiz. Şu təsir gücü səbəblik bugünkü mehmenim Qazaxistanda turanmay əlbəttə Nemigə hazır Germaniyada turvatıdır. Başlayıb gəlsək onda olsa hörmətlik Erbol əfəndim. Əlbəttə ötken saatda nurgun məsələlərini eçib bədiniz. At Yurt Cemiyetinin ki qılıb atqan biraz pasif bolğan bolsunmu, heyli həm xizmət qılıb atqanlığını az bolsunmu, bulub müçətəldən gələn müxbirlər, şu yerdəki 1000-dən artıq quvahçılar, lager şahitlərinin ki, ya ki lager şahitlər bağlıqını deyən təqsəmdir. Və şu ötken saati toxtab qalğan yerimizdə məşəb davamlaşdırsaq, şu çigrası doktorlar təşkilatının bir gibi bolğan təmdir. Şu salametlikini tekşürüş ulanınki, lager şahitlerinin bulanınki hizmeti nədən geçmesen ispatlanğan, şular tekşürgəndə Xitayның mesela qanda bir cinayetleri ispatlanğan diye. Bunu xalqara mətbuatlara mesela qanda şekilde bədənlər həm beri vatislər mesela. Bununla qarıta sözlərdə anlap öskən olsaq, en başta.
Қазақстанда шекарасыз докторлар жәмиеті 2019 жылы 2020 жылдан баштап ресми işlerini başladı. İşlerini başlap, Қазақстан яны biz bilen paralel işleyen şu Şarkı Türkistan lager meselesi de işleyen halkaralık kişilik hukuk başlamçısı degan bir yana bir teşkilat var. Ola burundan 20 neçe yıldan buyon kurulgan teşkilat. Biroq keyin bu şu biz işleyen vaqtda bizga moslashib birga ishlagan. Şu teşkilatning odamlari yaxshi ishladi shu 20-yillari. Şu doktorlarni kelib tekshirtib, hamda ularning hamma natijasini olib ketdi Shveysariyaga. Biroq hozirgacha oningdan bir to'liq nima chiqaramidi bular. Bu xalqaraning nazarini o'ziga buradigandek cho'ng natija yo'q. Xo'sh. Biroq bizning vazifamiz adam tashkillab berdik, tekshirishga tegishli lagerda bo'lgan Sharqiy Turkistonda shu kommunist rejimninki ziyonkashlikka uchragan odamlarning ular 200-300 odamni tekshirdi. Hamda keyingi amaliy meditsinalik natijalarini ham ular e'lon qildi. Bizning ishlaydigan ishimiz shunday bo'ldi, tashkillab berish shu. Keyingi natijasini ham ular albatta jariya qiladi. Hozir ishlayotdi ular. To'xtamadi. 24-yildan boshlab ular o'zlari maxsus shunday byurolar ochib ishlayotdi Olmaotada. Bultirdan beri yaxshi bir natija chiqib qolar. Hamda bugungi tema bo'yicha Xitoyning Qozog'istondagi ta'sir kuchi, shu ishlarni hozir ishlatkizmayotdi-da, shu ta'sir kuchining har tarafli bir so'zlab boqaylik. Shularga besim bo'lyotdi-da, do'stlar, Xitoyning ta'sir kuchi zo'r bo'lgan ekan hozir. Albatta. Mushu nuqtaga o'taylik unda bo'lsa. Xitoyniki Qozog'istondagi ta'sir kuchi qaysi sohalarni o'z ichiga olyotdi, nimalarga ta'sir ko'rsatyapti demasanga? Bu yerda ikki turli xatarlik ish borda. Bu birinchisi vizasiz rejim. Vizasizda har qanday odam qo'lida pasporti bor. Xitoy grajdani har qanday mezgilda chegaradan o'tib Qozog'istonga kelaveradi. Ularda hech qanday tekshirish yo'q. Bir ay turadigan huquqi bor. Shuning uchun u biri keldi, biri ketdi. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi Qozog'iston grajdanlarining shaxsiy ma'lumotini Xitoyga berish. Bu bek xatarlik ishlarning biri. Har qanday nerede yurdi, nerede turdi, qanday asboblar qo'llanadi, aloqalashish yo'llari, bank kartalarigacha hamma shaxsiy ushurlar bor. Buning hammasiga Xitoy yetkiza oladi. Xitoyga buning ichidan birinchisi vatanimiz Sharqiy Turkistondan Qozog'istonga kelib o'tiraqlashgan odamlarning ushuri eng muhim. Xo'sh. Xitoylar shuni yelish uchun ash kelishimni yashadi deb o'ylayman men. Boshqa odatdagi bir fuqarolarning va Xitoy bilan munosabati yo'q odamlarning shaxsiy ushuri ularga keragi yo'q bu. To'g'ri. Ularga keragi shu o'ziga qarshi fikrlarni yo'q qilish. Shundan keyin bu Xitoyning kundalik ta'sir kuchi kengaygandan keyin har qanday odamlarni har qanday to'pga, gruppaga qo'shalaydigan bo'lgandan keyin odamlar hozir Xitoyga qarshi gap qilish degan
bak korkunçluk işe aylanganda Qozog'istonda. Odatda Facebook'tu bo'lsin, mau TikTok'tu bo'lsin, Instagram, har xil shu nima bu torlarda Xitoyga qarshi bir kommentariylar yozganlarning o'zigimi telefon qilib, sen falanchi yerda shunda kommentariy yozibsa deb shu Qozog'istonda yurgan odamlar shunda tahdid qilyapti hozirgi kunlarda. Bu birinchi. Üçüncüsü chegaradan o'tgan vaqtida tekshirish ham qo'l qilish. O Qozog'istonning grajdanligi o'tdim, men Qozog'istonning grajdani deganda o tonimaydi Xitoy. Yaqinda bir oyning oldida 7-oyning 23-kuni Alimnur Turg'anboy degan Qozog'iston grajdani burunqi biz Vyetnamdan chiqqan, Sharqiy Turkistondan kelgan. Shu Qozog'iston grajdanini chapchal chegarasida tutib, hozir kishi qo'yatmayapti. Bir oy bo'ldi. Hech qanday sabab yo'q. Chegarada tutib olgan. Shunda hozirgacha Qozog'iston grajdani bo'lgani bilan, masalan, Qozog'istonning ishidan qanday gap qilib yurdi u, nima so'zlab yurdi, qanday torlarni qo'llanadi, qanday torlarda qanday kommentariylar yozadi, shuni hammasini to'play oladi Xitoy. To'play oladi, chegaradan o'tgan vaqtda tutib uni so'roq qila oladi. Shuning uchun WhatsApp gruppalarida so'zlash hozir odamlar uchun bir xavfli ishlar bo'lib qolganda. WhatsApp gruppalarida o'sh fikrini bildirish, Xitoyni nima qilayotgani xato, bu manda bo'lmaydi degandek fikrni qildigan odamlar yo'q hozir. Yo'q bo'lib ketdi. Burunqi 2017, 18, 19 o vaqtdagi fikr aytish ular xili erkin vaqtlar ekan. Hozir ta'siri Xitoyning bek kuchayib ketdi. Bu albatta Qozog'iston hukumatining hamkorligi bilan bo'lyapti-da bu. Bularda iqtisodiy jihatdan Qozog'iston hukumatini kontrol qilgandan keyin Xitoyning degan gapining hammasi Qozog'istonga o'tadi. Ya'ni iqtisodiy ta'sir kuchi cho'ngaygandan keyin har qanday savdo, ishlab chiqarish buning hammasi Xitoyning qo'liga asta-asta o'tayotgandan keyin shaxsiy odamlarning kun ko'rishi bu Xitoyga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har qanday odam turmush jambiqish birinchi o'rinda shu jimla yurib jonni baqayli deganga shu kunga kelib qoldi-ku hozir. Buning hammasini shu torlardan ko'rib olishga bo'ladi. Biz ham shaxsiy odamlardan fikr so'rab, manda desak, endi uni deb beradigan odamlar hozir chiqmaydigan bo'ldi. Burun suhbatlarga chiqadigan, oyoqqa Sharqiy Turkistonga berib kelgandan keyin bir ishlarni so'rasak hammasini deb beradigan odamlar hozir biz bilan aloqani uzib, asta-asta ketyapti. Jim yurishga. Shuning bilan bu Xitoyning ta'sir kuchining qanchalik cho'ngayib ketganini bilgani bo'ladi-da Qozog'istonda. Xo'sh. Endi haqiqatan ham qo'rqinchli bir masala hamda bu haqiqatan bu yuqorida so'zlagan narsalarimiz hamda amaliyotda ya'ni Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar, qozoqlar his qilayotgan narsaning hammasini WhatsApp gruplarida bir-birsiga gap qilganda ansiraydigan darajaga Qozog'iston turib kelib qolgan bo'lsa, ya'ni allburun ya'ni Xitoyning changaliga tushib ketgandek bir tuyg'u badiman hamda haqiqatan. Ya'ni bu Qozog'iston doiralarining biz yillardan buyon suhbat qilib kelyapmiz hamda Qozog'iston ya'ni o'z xalqininki oliy manfaati bir mustaqil bir davlatga loyiq ish qilish kerak aslida. Bu darajada bo'lib ketish hamda echindiradigan bir masala hamda. Am buni normalda bu Xitoylar ishga qil kuchni ham ishga qo'shib, yumshoq kuch bilan qattiq kuch. Buna Sharqiy Turkistondan chiqqanlarga qattiq kuch qo'llanish
yerliklerge yumuşak güç kullanış, müşü taktikası bilen, yerlikten manda tesir güçü bağlap adamlarını mağlap Xitayga apırıp, ularni mehmon qilib, har xil yo'llar bilan Qozog'istonlik san'atchilarni oyoqqa apirib o'yin qo'yg'izib, Sharqiy Turkistonda bo'lmasa Bijinga va yerlarga apirib o'yin qo'yg'izib ularni mehmon qilib, Xitoyning bir yaxshi ta'sirlarini ko'rsatish orqali yerlik xalqqa bu Xitoy bir yaxshi millatga, yaxshi davlatga degan ta'sirni yasavatdı. Hamda o Xitoyni yaxshi biladigan Sharqiy Turkiston odamlariga onunla qattiq qo'lliq qilyapti. Xitoy bunda ish qildi desang, onda yerlik xalqlar deydi, u Xitoy yaxshi ekan, unda ishni qilmaydi, uning o'zida gunoh bo'lishi mumkin, o'zining jinoyati bo'lishi mumkin degandek. Bu ikki tarafdan tez işlavatıdır Xitay. Birisi şu bu hem de 21-22 yılları keng ko'lamlik başlandı o. Xitay Sharqiy aylık Şinjan vakasını yaxshi so'zlash degan birisi. Xo'sh. Temada. Şu Şinjandagi hamma millatlar yaxshi kun kechiryapti degan bu tashviqotlarni Qozog'istonda canlanıvatıdı. Hem Qozog'istonga her yılı Xitoydan milyon kishi sayohatchilarni uyushtirib, hukumat o'zi Qozog'istonga kelib, ularni ko'rishib, Qozog'istondan uyushtirib, Xitoyga apirib, shunda bir rezil siyosatlarini yurgizyapti. Xo'sh. Bunda qaraganda buni amaliy tushunib, shunda tadqiq qilgan odamlar bo'lmasa, odatdagi buhraning buni tushunib ketish tez. Onu hem de bizga o'xshash palon yil shu ish bilan yurgan odamlar bo'lmasa, bu siyosatni Xitoylar qanday yurgizyapti, ilgarilik bilan yurgizyapti. To'g'ri. Haqiqatan yani tarixiy hilgarlik bilan o'ylab chiqing yani. Yaqindikini az yiroqdikini onun chiroyli ko'rinib turib. Hay. Ham bu normalda ham shu Xitoyninki abay so'zladingiz masalan. Bu xohlagan Xitoyninki xohlagancha kirib. Buni men shu yillardan buyon shu ijtimoiy fikr vositalarida ancha chiqqan videolarda, o'sha sinlarda Qozog'istonning har taraflariga, har xil sohalarga yerlashayotganligi, mayli do'kon ochish, mayli shirkat qurish bo'lsin. Buni qozoq xalqininki, qozoq yoshlarininki nihoyat g'azablanib, hatto nurg'un qatim urush chiqqan bunda bir ishlarma ancha-muncha videoda chiqib turadi hamda. Bu Xitoyning bu darajada hamma yerga xuddi shu yilondek chirmab butun jamiyatning har qaysi qatlamlariga, hattoki qozoqlardan to'y qilayotgan ashada shirkat qurib, inson o'ylab qoldi hamda bu milliy tuyg'u qozoq yoshlarida hamda shu videodan o'zining millatininki Qozog'istonning kelgusini o'ylaganligi chiqib turdi hamda. Bu Xitoylarninki yamrab kirayotganligining xatirini so'zlayotgan videolarni ancha-muncha ko'ratdik hamda. Hozir bunda besim bo'lgan bo'lsa, masalan, ularning ovozini o'chirilgan bo'lishi mumkin. Bu xalq bu Xitoyning bu darajada hammaga singib kirishiga xalqning ko'rsatayotgan hamda hech qanday uningga bir qarshilik bildirish, unda bir faoliyatlar bo'lamanmi masalan Qozog'istonda? Bu Xitoyga qarshi faoliyatning hozircha bo'lishi baktas. Bu Qozog'iston hukumat o'zi bu Xitoyga qarshi bo'lmasa Qozog'iston hukumatiga qarshi emas, o'zining tuqqanlarini izlab ko'chaga chiqqan, bo'lmasa Xitoy konsuliga chiqqan ashlarni o'ziga chitraplarni selib, ba'zilarini apirib solab turmaga. Ular boshqa hech kim qarshi chiqqani yo'q, Xitoyga qarshi chiqqani yo'q. Mayat akam nerede, mayat adam nerede, bo'lmasa atam nerede, apam nerede degandek odamlar bu. Shularning o'zini ashunda qilyapti hamda maxsus Xitoyga biz qarshi degandek ish bilan chiqsa, uni sotlab beradi. Bu qarshilik qilish bak tez. Hamdan keyin bir cho'ng
әң чоң қатар бұл Қазақстан үкіметідегі чиріклік. Çiriklik. Мәселен, чиріклішіш. Мәселен, пұл үшін бұл Қытайланың деген әмісін ішлеп беріп атыды әзір. Қытайламы ойады, қолдап бердіған әдімі болмаса, онда қатыржам іш қыламайды. Xoş. Мәселен, күшлік құрылымдары полиция. Бұның әмісі Қытайның сөзін сөздейді деген кеп. Оның қарсы шыққан адамдан сотлап береді. Басып тұрып береді. Оның баштықларының әмісі пұл үшін әмішіні қылып атыды. Бұл шіріклік бәк иғыр Қазақстанда. Шіріклік. Пұл білән әл қыладыған ішінің әмісіне. Шunu әр тараптың бағуы бұл қатар бәк жақ. Әмді аста бұл қалық ойғыны әмісі білі қаршы шықмаса, бұл бір адам, ішкі адамның қаршы шыққыны қиын, әмді тәшкілләш мұтәс әзір. Тәшкілләк ішләні алды білән бір тарап қылады да. Анекен бұл қалықның әл ауқатымы төән болғандың кейін, тұрмыш біләнді болып кеткенден кейін, Қазақстан үшінші жақ байлық болған білән, ол бір 5%-ге, 3%-ге етмейдің адамның қолыды да, ол 100 адамның қолыда башқы құра гадайлық білән өмір көріліған кеп. Бір азла адам оның байлықтың қызықыны көріді. Башқыла анда şu күндіз түні демей ішлеп жамбақыдыған іш. Онда шарт жараятта бұл бірлішіп қаршы тұрыш, қаршы тұрыш, Росқа қаршы тұрыш дегенне үйіштірмақ бәк тәсі. Düşündüm. Şıkılıp Rabbim yani bu siyasetçilerge, kişiliklikке devletinin her yer. Əməliyyatda əslində öz devletininki orusunu olavatı da əməliyyatda. Xitayninki qançilik vəhşi ikənligini hamda əməliyyatda Şərq Türkistan yox atqan dekin. Əməliyyatda hətta ilgirim şu Qazaqstan şu Türkistan Cumhuriyetlerindeki nurgun yani əslində bizden zeminimizde neçilini aldı çıkıp Qazaqstan dairələri itiraz bildirgəndən keyin tordan chiqarib bo'lgan videosini o'chirib o'tganimda. Ya'ni Xitoyning asl niyatininki bu diyorlarni ya'ni qo'ldan kelsa Sharq Turkistondan battar qilib o'tish, elib olish niyati bor aslida. Buni his qilolmaydigan darajada bo'lib ketish hamda haqiqatan butun musulmonlarning ustidagi amaliyotda shu rahbarlarning, hukumatning cherikligidan yashayotgan nurg'un choresizliklarni. Ama şu bir video vardı müşahede bir sizinki şu öz vaxtidagi cemiyette faaliyet qılğan vaxtınızda qısqa bir söhbət. Şu videonu anlap ötüp onun üstüge bir sual sormak istedim. Şunu bir körüp öteyle aldılar. Terörist. Mesela Uyghur joyulup kesse kim utadı yer betine? Xitaydan kim aladı? Xitay utadı. Uyghur joyulup ketkende biz aman kalamız mı? Mümkün emas. Uyghur joyulgandan keyin Orta Aziyaga Uyghur degen bizge kalkan boptur. Orta Aziyaga kalkan boptur. Ko'p Türküge kalkan boptur. Bulay aytыңыз. Eğer Uyghur yer betinden бірақ joyulup ketsek, joyulup bolgan күнү биздин 50%'imizde kosa joyulup ketedi. Яғни Қытай Uyghur темасын шешіп болған күні, онда Орта Азияға қарай бүкіл күшіменен кіріседі деген сөз. Бұны әрбір қазақ баласы, әрбір түрк иесінде мықты сақтау керек. Бұл әрбірден кейін біз әзір қорқақтықпен айта алмай отырмыз көп нәрсені. Қытайға жақпай қаланба, орысқа жақпай қаланба деп біз көп нәрсені қорқақтап айта алмаймыз. Біз қорғауға тиіспіз Uyghur'ды. Мәселе. Біз әсілі Аутаға да бір нейде жазыпты постында. Біз әрқандай түркіге азаматтық беруге құлықты болуымыз керек. Мәселен, олардың мемлекеті жоқ. Түркия беріп жатыр, қарап жатыр түркілер. Жарайды Түркия. Ал Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстандар неге ұйғырларды әкеп азаматтық қалмасты? Олардан бізге қандай зиян болады? Бір түркі болса да жойылмай аман қалады ғой. Мысалы,
30 жылға таяу шекарамыз ашық тұрды осы кездерде. Ол ұйғырларға сол кезде біз азаматтық берген болсақ, қазір жойылғалы тұрған 15-16 миллион ұйғырдың кемінде бір 2-3 миллион сақтап қалатын едік. Міне бұл үлкен сауапты жұмыс еді. Еліміздің болашақтағы адам санының өсуіне, бүкіл экономикасының дамуына бұл қандай үлкен күш болар еді. Еңбекшіл өзіміздің. Бұл сөзіңізге қарсы біреулер айтады. Ұйғырлар мүмкін Қазақстанда территория талап қылса қайтесің деп қарсы уәж айтады. Адамдар шығады. Бұған сен не деп жауап бересің? Территорияңды Қытай алған, орыс алған, ұйғыр алған әлдеқайда жақсы ғой. Осы территория осыменен кете берсе Қытайдың қолына түсіп кетеді ғой. Ол ашық тұрған әңгіме ғой. Тұп-тура әзіргі осы қарқынмен дами берсе, Қытайдың мына Қазақстанға кіруі осыменен осылай ешқандай тоқтаусыз, мына Шинжаңдағы жүргізіп болып, ары қарай Орта Азияға ауыз салатын 30 жылда Қазақстанның территориясы бүкіл Қытайдың болады. Ұйғырлар жер сұрайын деп те отырған жоқ қой бізде. Ұйғырлар бізден жер талап отырған жоқ. Ұйғыр сенің экономикаңды дамытады. Олар деген қала құрған халық, сауда көрген халық. Сені Еуропа менен Түркиямен байланыстырар еді. Түйгіді қодайым. Яғни, әрқанда халқымыз көсі жүз түшіндіған қазақ тілді біз сөкпәт болып тікен өз вақтыдам деп. Бұны әсілді мәсәңі мен әмді ойлаймын әмді. Бұны бәлкім іждима үшкер вастырдым үшін нұрғын қазақла арыстымен көп тарқалған болушы мүмкін әмді болсын. Мәсәлен, мұшында пікірлі Қазақстан халқының açıda қанчылық кішілер мұны мұшында xətərini, Xitayınınki xətərini мұшы дәрежеде анализ қылалайдыған, бұны түшіндіған. Мәсәлен, өз вақты бір YouTube mu ya Қазақстанда bir televizor ғой деймін, Azad TV mi bir televizor var. Mesela Xitayınınki şu xətər haqqında nurgun bir belgeselde hüccetlік filmdeki nəslərini işləyəndə. Şunda ağahlandırışan болып тұрған тәмді. Мұшында söhbətlər mesela siz qançılıq xalq biləsiz ki, şu Xitayınınki xətərini мұшында dərəcədə? Бұл мен ойлаймын, бұл адамlar Қытайның хатырını білмейді деген геп, яған геп бұл. Біледі. Хош. Бұл біздің сәуилік адамlar бәк жоқ Қазақстанда. Біздің нәчіс яшы әсі сәуиліклер бар. Бірақ демейді. Геп мүшеді. Осы пікіріні дейішке татынуды, демейді, yazmaydı. Мұшындақ işini bilediği adamların bir 10%, 5% işlerini yazgan bolsa, мұшында немелерге çıkıp suhbatlar bergen bolsa, onda iş başkışı болады de. Hoş. Demeydi adamlar. Болмаса оның Қытайның хатырını Қазақстандық адамlar bilmey oturdu деген kim işinedi o? Hiç kim işenmeydi. Hazır sözleşsiniz sizden yaxşı bilidi o Xitayның немесіне, хатерлерін şu. Бірақ мұшында дәңла çıkıp халыққа мұшында bir suhbatlar yasaylı desen hazır bir adam tapmaysa. Kep müşahede. Hakikaten. Әмді мүшәді юқырды фильмді мәмді серікчен мәселесіне açaylı. Bu мәселе öz vaqtida әлбәттә bu siz құрып bu cəmiyyət nəhayət güclü hem yüzlügən video bahiylə hem YouTube'daki kanallarda nəhayət aktiv xidmət qılıyatqanınız. Keyin bu serikçən payda oldu. Başladı məsələn şunda yaxşı gəplərini qılıb yürütəmdi. Məşu söhbətdə bakiyana. Bu 2019 yılı tutulğandan keyin bu tamamen asman zemin özgürüp onun keyin hazırgacha məşu Qazaxistandakı Uyğurlar bilan Qazaq xalqının otursuğu, bu qeyrindaş akükünün otursuğu nurgun jedel macerani terib etdimdi. Bununla siz baştan ahırı şahit bolgan bir kişi bu. Serikcan bu qanday insan bu, bunu biraz anlaylı sizdemdi. Serikcan bilaş, muşu işlerde biz birle işildik. 18. yıllarda. Hoş. Serikcan biz cık işlerini işledi.
Оның әнді әмгекlerini, әссілеріне yok çıkarsak bulmaydı. O adamgerçilik bulmaydı. Şimdi de. Ama 2019 yılı 3. ayda bu tutuldu. Astana şehriga ketdi. Andan büyük qamoqda bir yerim yildek o'tadi. Bu chiqadigan vaqtida kelishib chiqdi. Qozog'iston bilan doirlar bilan. Qozog'iston hukumat bo'lganda keyin bu istixborot deymiz ғой. İstihbarat. Iya, KGB. Keyin bu. Shular bilan kelishdi. Chiqdi. O yerda bularda qanday kelishim bo'ldi, onu biz bilmaymiz da. O'sha hukmga yozg'ini endi 7 yil mana ijtimoiy ishlar bilan aralashmaydi degandi bor. Onundan boshqa hech nima yo'q. Ishkiri tarafda shu vaqtida bu 8 ay 19 yılı 8 ayının 16 günü keçti o deymi sot bo'ldi. Shu kuni keçti bu nimeden advokatdan baş tartib Aşadın hükümetinin belgilep bergen advokatını yelip bular qo'l qo'yib kelishib chiqdi kechida. Shu vaqtida shu kelishgan ishlarining o'zlarining işte qanday kelishimlar bo'ldi biz bilmaymiz o. Qarang'ida sotning ishida bo'ldi. Kechida soat 12'de. Shu vaqtidagi kelishimning birisi men o'ylayman, shu sen Uyg'urlarning yenig'i bo'lmaysa, amdan Uyg'urlarga qarshi shunda so'zlaysa degan kelishimlar shu vaqtda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu chiqqandan keyin o'zgaribli chiqdi. Chiqqandan keyin bu shunda hukm tursinmi bu ishlarga aralashmaysa degandan keyin shu vaqt men Serikjon o'ziga dedim, sen de bu ishga yaqin kelma dedim. Sen kelgandan keyin ish buziladi. Sen ayada kelishib chiqqan odam. Bu ish to'g'ri bo'lmaydi. Sen de boshqa ishingni qilsang, jim yursang bo'ldi. Sana hech kim ranjimaydi. Desem bu ya bo'lmaydi deb shu vaqtida bu chiqqandan keyin shu vaqtda men nim bilan sotlashyotdim. Almuti shaharlik adliya mahkamasi bilan. Ma tashkilotni tizim qoldirma deb. Xo'sh. Ular tizim aldırmay men ularni sot qilib bergandim. Shu vaqtda Serikjon ikkimiz yarashmay qolgan vaqtda bular tizimlab etdi. Ularni shu vaqtdagi hukumatning o'yimi, shu ishni yurgizayotgan politikalarning o'ylarimi bizni qirqishtirish bo'ldi-da. Bizni tizim qilayotgandan keyin Serikjon oyoq chiqdilar, vaqirab chiqdi, ma'nolar setilib ketdi, hukumatga setildi, aqi ko'ki deb. Menda qarasam, sirtdan ko'rgan odam buning hammasiga ishonadi. Shunga Otyurt jamiyati yani sizni hukumatga setilib ketdi dedimi? Hukumat tizimida o bizni. O vaqt o burundan yugurayotgan ish bu. 4-5 ay bo'lgan. Men ularni sotga berayotgan. Meni vaqtda tizimlamadi debchi. Shunda ishlar yurgizayotgandan keyin bu Serikjon ikkimiz norozilashgandan keyin bular shu vaqtda tizimladi. Sotda kelishtirdi bizni. Şu Otyurt jamiyatni qonunliq tashkilot deb tizimga oldi bular. Olgandan keyin mana hukumatning odami, mana hukumatga setildi deb bu manda xabarlar taqishga boshladi Serikjon. Unda bo'lsa shu kundan boshlab ayrim faoliyat qilishga boshladimi? Ayrim faoliyat qilishga boshladi. O'zi. O'z odamlari bilan shunda chiqdi, biroq bu nima vaqtlarda? Nima deymiz mana? Muhim vaqtlarda bu ishni tadbirga aylantirib chiqdi. Masalan, Uyg'ur bilan qozoqning o'tirishini ziddiyat selish. Xo'sh. Bu degan biz qiladigan ish emas. Bu biz qiladigan odam emas. Buni hamda bir odam qiladigan ish emas, menda desang. Bu Uyg'ur bilan qozoq hamda tarixdan beri bir-birining
қолығы құрал еліп, бір-бірі bilan yetişkan халық емес, қаншама әсірлер білі яшысы мұ, ешқандай ұрыш керіш деген біздің арамызда болмаған. Hem bu muşu xatarlı günlerini birlikte ötküzüp atımız. İşimizde birlikte kevatıdı işte. Uygurlarning ko'rayotgani bizninkida neğir. Muşunda turup biz bir qeyrindaş bir xalqimizni onu o'tirib tillisak, onu anda desek, u manda desek, bu adam ishlaydigan ish emas bu. Xo'sh. Xudodan qo'rqadigan adam bu unda ishlamaydi. Bu 5 vaqt namoz o'qib yurgan adam sergilaniga. Şunu ben oyladım, bunun hammasi topshirish bilan bo'ldi. Bu bir vazifasi bo'lsa, bu ikkinchi bir vazifasi buningki o'sha Xitoy konsulining oldiga norozilikqa boradigan odamlarga sizlar sen bormaysizlar Xitoy konsulining oldiga deb Allah. Aşılar bilan gelişti. Bunun da o yerga borgandan foyda yo'q. O yerga bormaya bazaga beringlar, ayaga beringlar, mayaga beringlar, shalarda juringlar. Qanday jursang, o'sha jur, biroq Xitoy konsulining oldiga bormaysizlar deb ularni tillab bir ishlar qilib ketdi. Ondan keyin 21-yili Londonda Uyg'ur soti bo'ladigan vaqtida shu vaqtda bir qanchalar aktivlik bilan chiqqandi. Biz bu tashviqotni qilganda bu sotni shuni berib guvohlik beringlar deb Xitoydan jafo chekkanlarni hammasi berib guvohlik bersin bo'ldi. Xo'sh. Deganda shu loyiha shohidlaridan Qozog'istondan biri 7-8 boradigan bo'lib chiqqandi. Ashlarni hammasini keyniga tushib olib, keyin shu 3 azimat chiqib Qashqandek bo'lib berib keldi. Boshqasining hammasi bora olmay qoldi. Buni hammasi shu Serikjonning aqibatidan bo'lgan ish. Aşağı bir 7-8 adam olsa sotda yomon bo'lamdi. Biz bunu shunda deb ketdik, boshqa vaqtda nim desang, nim deylayver, bizni tilsang, tillayver. Biroq endi shuncha yillar ishlab kelib, hamda bir sotda o'tirib guvohlik beradigan vaqtida bunday ish qilish degan endi adam kechirolmaysizlar bunday ishlar. Kechirgusiz bir ish, albatta. Kechirgusiz ishlardi. Bunun ondan keyin bu Amerikaga chiqib ketdi. Qarang, 5 yil bo'ldi Amerikada yurdi. Ashada yurib, shunda odamlarning o'tirishini zidiyat soldigan, millat bilan millatning o'tirishini zidiyat soladigan, bir jamiyatda bir ko'ringan odamlarni o'tirib olib tillaydigan. Aşında ishlar bilan shug'ullanyotdi. Buni hamda keynida qanday kuchlarning turib ishlatayotganini bunda nazar solgan odamning hammasi biladi. O Amerika degan yerda qanday pul bilan yashag'ini biladi. Ya masalan biz Germaniyada yashayotibman, men mana 2,5 yil 3 yil bo'lay dedi. Germaniya hukumatining yordami bilan. Bu yerda sotsial yaxshi, turgan uydan uyning haqisi, suv to'k pulingizcha, anda o'qish pulingizcha, turmush pulingizga hammasini to'laydi. Biz ishga chiqqandan keyin o'zimiz to'laymiz. Ishlagan vaqtda, ishlamagan vaqtda hukumat to'laydi. Bu sotsial. Endi Serikjon qanday kun ko'radi? Bu ish qanday ish ishlamasa, Amerikada sotsial yo'q, o'zingiz bilasiz. Sosyal adamның chiqimlarini to'lab beradigan ish yo'q u yerda. 5 yildan beri o her anda yuradigan adamga bir oyida 4-5 ming dollar bo'lmasa Amerikada kun ko'gili bo'lmaydi. Yashag'ini bo'lmaydi. Bekor yuriblar shu haqni tillabla ashunda kun kechirguni turmush o'tkazgini bo'lamdi. Bunun hamda men müşahede deb ketay, hamda bu Serikjonning aslında bir planliq ishlayotgan ishlariga qarabla ba'zi tushunmagan Uyg'ur qarindoshlarimiz qozoqlarni tillab ketadigan ishlar bor. Deyadi shu. Bu Serikjon qozoqqa vakillik qilmaydi. Hamma qozoqqa. Bu aslında bir topshiriq o'rnatayotgan bir adam. Aslında deb tushunish kerak buni. Onda bir Qozog'ning vakili deb tushunib olsa, bu ziddiyat sho'ngaya beradi. Buning maqsadi shu, vazifasi shu. Ayadın bir ishga Uyg'ur chiqib
тыллыске қазақтың деп ойлайды бұл. Бұның мақсаты шу ғой. Ұйғыр тылыған екен, ол ұйғырын тылыған бұл әм ұйғырын тылайды. Аяқты бұл милли вүждан деген арқанда адамды болады. Бұны сиясат кірген адамда азырқы Серікжанға манда ұйғырды бір сәуесі ба адамды Серікжанға жауап бермейді. Оны мен білемем. Әмді бәзі түшенмейдіған ұйғыр қайрындаштырымыз, сиясаттың қавыры жоқ ұйғыр қайрындаштырымыз бұның гәплерге жауап беріп, оның бәзі гәплері Серікжандан алқып, әмін қазақ тегіп кетедіған мүшінде ішілі ба. Андың кен бұл ұйғырның ішідімі мақсус өз ішіге біріні салыдыған күшләм бар ұйғырның ішінде. Ола мұ қандай әлі қызмет қуатыды, жоқ бір ішлән типіп шықыды, бәзіде. Мәселен, вәтәннің намыны андақып өзгерсек болады, мандақып өзгерсек болады, Ұйғырстан десек болады, Ұйғыр елі десек болады деп бір шықыды. Шақыр Түркістан дейді ян бірісі. Бұнда кәплән тоқып шықып, бұл мәселен біздің вәтән құрылған екен, милли сиясатымыз қанда болады дегендек кәпләді. Әмді ашынамды түшенмеген адамда бұл зидият селіш үшін тоқылып шыққан ішла екенлігini білмейді. Білмейлі, бұла манда ойлайды ке, бұл ұйғырның әмісі манда ойлайды ке, деп қазақла шықыды. Ол қазақтың әмісі манда ойлайды ке, деп ұйғырдың шықыды бір нәжісі. Бұның әмісі тоқылмас сияси ойынла. Мейлі қазақ болсын, мейлі ұйғыр болсын, бұныңғы бәк тетік болыш керек. Мұшында шарт шарайат астыда, мұшында сынақның астыда, мұшы әсірдікке әм шоң сынақтың біріне көріп атқан милләт ұйғыр әм қазақла. Шарпы Түркістандыке. Мұшында тұрып бір-бірінің көңіліне рәнжітідіған гәпні қылыш, әр ішкі қайлыққа яқшылыққа кәмейді, әр қашан. Мәйлі, кімнің дегеніне қанчылық дәлел спаты болсын, қанчылық раскеп болсын, ол бәрі бір, әрқан қалықның бір көңіліге бір яқшы әзір бәмісі, оның нем пайдысы? Біздің мақсат, мүші вақтыда бір мәйдандың тепіліш болды, башқа ішінеме жоқ. Бізге бір-бірімізді дүшпан тепіліш емес, дүшмініміз деген жық. Құдай тағала бізге жық, инсанның бәштен бірін дүшман қып бәген. Еді до. Қазақ білен ұйғыр бір-біріге дүшман болмысы ма? Дүшменіміз деген жық. Шыны яқшы түшініш керек. Біз әмді өз қалқымыз арасында елладың бұян бұшы тәшвиқатын қып кеватымыз. Әмді біздің düşmanımızın təşviqatımı bizden falan мың əsi yoxdur. Olanın siyasi texnikalarımı yoxdur. Ola ziddiyat salıdığan vaxtı Şarkı Türkistan'daki vaxtladım o aşağıdaki Qazaq bilen Uyğur'un arasına Xitayla her qıllıq ilgerlik yolla bilen 90 yılların ahırlarından başlap cıq ziddiyatlarını saldı. Bir-birini tullap oynaydıgan, bir-birini düşman görüdügan bir işler bolsa, onu Xitaydan kömey, Uyğur'dan görüdügan, ya Qazaq'dan görüdügan aşında qıp koydu. Bu da hem de bu çəteldikilərə çıxdı da. Xoş. Hem çətəldə жүрüb, hem Xitay düşman kömək, biri düşman görüdügan. Hakikaten için. Bunun Serikcan'ın işi muşunun bir tarmıqı, başka işlem emas. Siz onu vatenden tatip tutamdınız ya ki ama şu Kazakistan'da tunuştunlar mı? Vatenden nereden o? Vatanның Börtala Cıngnahiya Dahiyanzıdan. Siz Kazakistan'da mı Ben tanıştınız? onu tanımayla Kazakistan'dan. Kazakistan'da şu işten keyin 18 yıl tanışkan. Mesela hazırlıkçı münasibetinle bağım mesela bu nimiş kuvvetsen de mesela miya türe koy dep mesela ve
Gel kısanız mesela Ya hazır sözleşmemiz vardır. Ha, bütünlay üzüldüm münasebet. Sözleşmemiz hem de şu video çıkandikin o yani bir şükür sözleydi. O çukum yani onu kılışı mümkün ama tahmin kılım yani. Yani hakikaten Ya. kimge işleyotgan bolsa ama lekin bu facialik bir mesele hamda. Ben burunqu yig'lab tabliq qilib ketgan videolarini anglab bu rasmimda vatandan bir ot yurak bir bola chiqib ketgan deb nurg'uldirimiz shunday o'ylagan qo'ymda ilgariki yangi chiqqan vaqtida o'sha Xitoyninki jinoyatlari haqida so'zlagan gaplarga. Keyin qo'p bu butunlaylam hozir Xitoyga ishlayotgandeklamamda. Qo'rqinchli masalaamda. Ya hamda buning tarixidimi bek gumonliq yerlari bek jiq hamda. Biz onu keyin bildik-ku. 18-yil sen nereden geldin, sen burun nemish qilding, sen kim o deb so'raydigan ish emas. Hammamizda WhatsApp gruppalarida tonishiblar, mush ishni birlik qilib ketgan gapda. O bir-birimizdan so'ramay keyin manda ishlar chiqqandan keyin gumonlangandan keyin bu yoqlardan so'rab qarab baqsak, buning gumonliq ishlari o yoqdimi jiqga 2000 yil Keptike Qozog'istonga 10'dan beri neler yurgan adam belgili bo'lmaydi. Ya birga ishlagan adam yo'q buning bilan, ya birga o'qigan adam yo'q. Ishqirida yurgan deydi. Xo'sh. Shunda o 90-yillardan buyon ishqirida yursa, o yoqdan buni ko'rdim degan bir adam yo'q. Shunda bak gumonliq bu 11-13 yillardan boshqa internetda shu jarqin yetdi degan ism bilan yuribdi. Shu internetning ishidami shu Xitoyda yurib narsalar taqibdi. Buningga biroq hech qanday xavf xatar yo'q. Saq salomat 17 yil yurgan Xitoyda. Shuni o'ylasangiz ham desangiz gumonimiz ham qo'limizda bizda buni balanch qilib aytadigan dalil faktimiz yo'q hamda adam bo'lgandan keyin inson bo'lgandan keyin gumonlanadi hamda albatta. Xo'sh. Rahmat nihoyat qimmatli ma'lumot berdingiz. Hamda Erbol apandim shu albatta bizningki ittifoq holati turishimiz, dushmanimiz Xitoyga qarshi birlikda bir-birimizni qo'llashimiz intayin muhim masalamda. Hamda buni hamda Qozog'istondagi yuqoridagi hamda hozirgi mavjud Qozog'istonning ichida qozoq xalqini uyg'otish yoki jonliq gap qilish imkoniyati hamda hozir bizning vatandan farqi yo'q holat kelib qoldi hamda yuqoridagi so'zingizni anglasam. Buni hamda shu muhojiratda mayli shu Yevropa davlatlarida bo'lsin va yoki boshqa yerda yashayotgan shu mayli bizning vatandan chiqqan qozoqlar bo'lsin yoki shu yerda tug'ilib cho'ng'aganlar bo'lsin, shu bilgan hamda har qanday insonning qo'lida hamda telefon bor, ijtimoiy ushur vositalari buni foydalanish orqali shu Xitoyning jinoyatlarini jonliq shu mayli YouTuber shaklida bo'lsin. Buni shu qozoq xalqi qozoq tilida Xitoyning jinoyatlarini mayli Qozog'istonning ichida va Sharq Turkistondagi qozoq xalqiga, Sharq Uyg'urlarga qilayotgan butun jinoyatlarni jonliq aytib beradigan shunday bir harakatni masalan sizlar boshchi bo'lish sifatinglar bilan bunday yoshlarni targ'ib qilib bu qozoq xalqining bunda bexud holatda turishini o'zgartirish uchun bir harakat bo'lyapti. Chunki men u qozoqlarni biz endi ya topolmadikmi, biz endi davomli xizmatimiz boshqa shaklga markazlashganligi uchun. Siz shundalarni ko'ryapsizmi masalan? Buni chuqum agar bo'lmagan bo'lsa qilish kerak-da. Ya Abdullah efendim, siz bek muhim bir temani qo'zg'ayapsiz. Bu ijtimoiy shunda axborot vositalaridan foydalanib shunda bir ishlarni qilish bek muhim. Bizning keyingi yoshlarni asos qilganda biz buni o'ylashdik. Buning harakatini qilyapmiz. Biroq amaliyotda bizda bu ishlaydigan odam kam buningda bir bu ishga qanday desam bu bir niyat bilan kelishgan maosh berib ishlatadigan ish emas bu. Biz vaqtda keyingi yoshlar bilan qilib vaqtda qo'limizning kelgishi pul to'plab maosh berib ishlatib ko'rib vaqtda
Bu işler karşında öz nemisi bilen kemse niyet bilen. Bek teske. Azırmamda oyumuzda hili planlı ba. Bir en boğumuganda emli Xitaydan japa çekkenlerini çıkarıp oturduğun, müşünde sohbet programmalarını yasap durduğun, müşünde bir YouTube kanal olsun, mangız şu. Şu bırakamızsın hem de kol yetkizemiyordunuz. Oyumuzda ba aldı işleyimiz Xudayım buyursa. Bu iş üzülüp kalmaydan de. Çokum diyenizdek yani bu çokum buluş gerek yani bütün hareket kılınsa inşallah Rabbim yol açıksa. Çünkü bunu bilgen bu imkaniyetin çokum faydalanıpmış o. Arkandak şu Kazak qeynaşırımız bevasıta düşünüp derhal his kılalaydıgan şekilde köplep tarqatılış gerek cömde. Çünkü düşmanımız benim o şundaq her taraftan hem içimizge adavet selavatkan hem aramızda bozuş hem bir taraftan besip öldürüp yoqtuş. Hem hatta ki Kazakistan müstakil bir devlet bu bo'lgan Kazakistan'da mı yevalmen yutuvalmen deb u yerda qilayotgan jinoyatlarning haddi hisobi yo'q hamda. Maxsus qancha o'nlagan yoshlar chiqib bu hareketni qilish kerak menimcha shu Kazak tilida Kazak yoshlarını uyg'otib. Çünkü ertaga ular shu davlatning boshiga siyosatchi shular bo'ladi hamda. Bu zihn bilan tarbiya bilan cho'ngolmasa, ya'ni o'xshashlam bexudlik bilan devletden ayrılıp kalgan gibi değil mi? Köp rahmet yani. Sakmış gerek. Allah razı olsun. Yani başka bir temela kalmagan bolsa müşahede toxtasak olam ki vaktimiz bu tügüdü. Ya boladı. İnşallah yani aldığımızdaki bir san kılamız yani inşallah. Köp rahmetim de olsa Erbol efendim. Allah razı olsun. Ya rahmet özlerim olmaz. İşlerimde bereket versin. Amin, amin, rahmet. Allah razı olsun. Kadirli körürmelerimiz, şuna kılıp bugünkü sanımızı müşahede ahırlaştıraydı. Hakikaten anlap öttük, nurgun kılındığın vazifemizin qançılık iğirliğini qaytı sıkan bulsak gerek. Düşmanımızın qançılık şidigerlik bilen hareket kılıvatkanlıqını bilimiz. Allah akıl, fikir ve güç kuvvet versin deyli. Allah ömür versin, yeni bir katılımlık sahnemizi görüşküçe aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.